Ikundi kia nthuki mbithi kuma wodi ya Nkondi ni kirombete atongere bantere kubaigika kenda bwokera uturone ni arabatariritie mathina jaria bagukurukira kiruturo bo bakiwa kuri na bata yabo kugwatwa njara nontu ba mathina nkabo jario wagi bwa Ngugi Paul Kabithi na chatariria Mbithi kathomba kuma wandini ya Nkondi bombite kwibithirania na kurutha gikundi gia kwibukiria kimendeleo gucokanira mathugania na mono guform kiama kia group yetu ya wikaria nonto twaya kumenya tutena kiama tutietethia, and therefore we made it an initiative koya together to form kiama ya ku lobby for resources, ya ku lobby utethio kenda tomba ukarabwega na kenda tomba gutethirua na atongoria batu inabo Gama Kimelin mwendwa na urankuru kimo karigite wa kiama ino no mono twambire na kwaga kanyamu kwaga mbecha. Kwa mbeche za challenge nonto youth muntu ena manto mangi makorani affairs chia mo youth nuko need mbecha kwa baba na minda nuko need mbecha chia cultivation tende to diete manda kwa baba chukuru nuko need mbecha chia wekaria na ara chukuru nuko need fees. Money is the major problem na money is the major problem le facilitate kwa Ngugi. Some of us here have already graduated from campuses. We don't have jobs, we are just chilling at home. Ito agite kwiwa tukiwatwa njara kinya youth empowerment ino kona ikirutho especially rikuendelea tutikwera we youth bariko bakurumwa mbeche especially Tharaka ntiyo wa is a specified group nonto youth baba ground for sure itia tukinyerete inene Mutitembetwa akiri atongoria kana kinya endi wega gutigiri bakuba watanje kinikingo bomba gukira kimendeleo te ikundi bila bingi Batiri gutegemea muno kwandi kwi thirikari. As you know, the government ni kwandi issues ya employment kwena crisis, but muntu no anjiri enterprise chia especially farming is so much broad based, kuna so much opportunities, and our leaders but focus more on value addition. Tharaka Nithi has a lot of opportunities chikuthi into waste which can make job opportunities for youth. Rueta youth tutwike tukonwa bura tomba gutega makuyu tutie gupeya we kuyure kuri ntu wemwe tukariganirwa tukabuta kaire ende tende tuga into farming. Come to think of it, antu baraba ingi tukwenda kurima na ithaka bio twinabio Tharaka, lakini ende itukwenda fertilizer, itukwenda mbeo, itukwenda ndawa nontu itufomete gikundi ta iki tugufomwe munthi antu baraba ena aratongoria betu ibana ikundi ni betu batutetherie wewe ibagatupa empowerment maybe batugurire inya we reaping machines kana ipo Teraweru TV kumantere chia Tharaka wadini ya Nkondi Bitwa Paul Kabithi.